Mayam Bukumzari, Dominic Biribus Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hunda Taram Nokchari. Ngarang Ningthoukhongjam Numita Manipur dadi akoi total shutdown, adagi protest, lambi blockage, adagi curfew, adagi internet shutdown. Asi mayam marakta akoi di imong manung laire adubu National Capital New Delhi dadi atauba mifam kre Manipur gi irang asiga mari lainana KUKI ZoO suspension of operation agreement manung dalaiba KUKI ZoO militant insurgent groups ka Ministry of Home Affairs ki official singa meeting fam kre aduna ngarangi mifam asidais da KUKI ZoO militant hozik SoO group talaiba militant groups UPF amasung kenogi looting makhada maina unekhibani militant gi site gi Miyoi manga aduga MHA gi site gi miyoi marina saba delegation hozik interlocutor AK Mishra na luchingna maine mifam kre habegi pause akhoi myam thingnare aduna hariba Manipur gi irang asida warishin pragna bas maina kano tangka kaya da akhoi MHA na Manipur gi CSO singa wari sanaba mifam ki bagi pau akhoina mamang loina khangna re aduga handak kisidi ihan han boina hozik SoO group talairiba hozik KUKI militant singa wari sanabasidi Manipur gi crisis asigi manungda masina ahan bani haina maina media da khoi myam thengnare aduna hiram masida isida khoina pujarak ngasigi topic asi dissecting MHA KUKI SoO talks hiram masida manung khuna khana binaba election biriba khoi gi expert panelist na ahan bada haki right makta election biri oza Sapam Shantikumar retired colonel oza botara nokchari May duga mathang da election biri oza Ningthoukhongjam Satyajeet Chief Bureau UNI oza bosu taram nokchari Thank you. Ngasigi discussion haldokcha basi ahan bada oza Shantikumar lakchage oza ngarangi mifam asi yamna kaya mug yamna significant oibege habadi Manipur gi conflict asi warishin progna bagi da magta khoina broader timeline da yeng pumatam da ngarangi mifam je kya mug yamna significant lebege aham bada ko SoO haiba se ko SoO se thamgre 2008 ta sign tawgre ko sign tawbo matam sign tawga thamgre adu mutungda moina tawgise SoO si tawriba party se security forces natra Manipur gi state forces natra central forces ka nomoyanta kapna gidaba kangbu gani ko adi difference amta leite haiba akoi noigi against nate kana haiba aduma group kaneba khanaba party ga agreement tawna ga tawne basi adune ai mammi je ko aduna ahamba TV da tholkum da ina SoO na tawa thigal ma tumda ina mammi je sine ko Manipur le udram ni na adu mutamda ada SoO je kari no haido adu mammi je sine kaino 1997 da khoigi ceasefire tawe ba NSN ga adu di yam chume ko adu ceasefire ne adu di meaningful way ba adu ga sima di ai phanda meaningful oidre ba ko adu bu things have been lingering in my mind aduga hojik se kone yeng ba matam da ngaranga handa su ka hetara Bangladesh tana 20,000 and 30,000 uniform amu phare adu mutung da 50,000 uniform amu phare ba ko adu uniform sing do ka rom da chat mane Myanmar rom da thajan na bane na phabni ko ngaranga handa 50,000 amu phabni nghala ke noma adugi mama da US ki consignment lakhre Bangladesh ta and adu by foot kano da pidoni chitagong lom da chakhidoni ko chitagon hill tractor toroga changhidoni era kanom dagi aduna lot of development is taking place ada masigi besides knowing various things akoi gi kano se kariba Mizoram na laldu hamana ada US da chalaga amung ngangna da khona dong tawre ko ngangdan khotana tawre adu matam da Joe Biden gi election se Joe Biden gi campaigning ne ma taw chali do adu matam du chali do ko September chalaga November da tangmanga da election ne ba adu chali do loina kanoni adu turn tawthoraga hojiti moina atopam sagre ko and hojina kamai thoge bu drug mayam si phana bai tamakta drug si yadre Mizoram lomda loina la aduna akhoi somna kanda tia battalion ga raise tawraga akhoi adu kar hetare border da ngak na bu khonna ba kaina adugi proposal do thagatana ko khatana okay tawdana ko da tawri ko aduna masida tawri se kanoni sida play tawri se masi akhoi na understand tawdab se masi proof lai si akhoi Manipur da lai se Naga lai KUKI lai Maitai lai ko adagi akhoi gi ka Maitai Bangal lai adagi mapan dagi ka hatari sin nausing lai khar yauri ko adman tawdana simyam si lai aduma lai re aduma ta Indian government am lo re
ada ani si party si leibi matak sida amu geopolitics sung changsa leiba ada geopolitics si changapom da demography suma geopolitics yam important on leire ko geopolitics and demography now sida yam na kano haitara important oba ma yauri ise nate ngasi aina sum haitawani mamang aitagi adum ka haitara adum yaudon leirabani anthropology have a subject se yam important in yaweba anthropology have a karino say scientific study ko furup laibasing jigi scientific study mesi misna kamai to bono masi ki party sina kamai to bono moisi kamai to ri ko kamai to na hori kadai dagi la I adu moi habit kamai to I food habit na kari no adu ga magi nature sina kamai to I haba sigi scientific study sibu anthropology ko ba ai mai am da kan to jagi ba ko sigi yam simplified way tani ai hajari si ko adu anthropology haba say the British yam thilling ba. That is why British na palinga matamda anthropology se mo yam ling bani na ngasai gi sun never set in the world hai du ne ba in the British Empire hai se kainu bo moi na du yam phajana hai na season gi hai tare ko tasking sini example ma hai jabada akoi na football team ma sana dore football team ma fill to dore ko football team ma fill to bo matam sida ngasai gi captain se natraga coach se si sina na striker sina kano back ta thamaba aibadi defender thamaba aduga defender sina striker thamaba team du yaroi ba ada India na puriba India gi side gi khanje ba koina what is India thinking habisi khangba da ka le ba koina what is India thinking in this scenario as we khang geopolitics angle ma yam chawn lei kangi the cookie sing se ngasai gi Christians country ama same gi moi the dream ama le na hari se UPF hari se mase Indian government fully knows khangdaba na teba completely they know each and everything aina khangi si mo na yam hena khangi si matang da ko haibadi moi gi Christian state na te Christian country ama like the way East Timor has been formed ko East Timor tawhiba dumaina sumaina sigi region si da form tawge haiba se masi di adum British na India thadoga chapting mamang da gi training tawga thado thamame ba furup ani da thamame naga da thamame fijo da ko and educator thamame ba ko adu ngasai gi kanu se thamame ba khoi gi KUKI party se thamame ba ko aduna KUKI party thamame si da gentleman ani khakta moina gloom tawme ba gentleman ani se kaino aine haijab do tungkupum baiki haido adu num pa du ba su British ni yam gloom tawmaga khulai pairaga moi hogi ba ko idea do adu ma 1967 da hato khre mizo singna ko difference in leadership ki problem da adu ba ngasai gi kano se ngasai gi political agent ama leramba kari maming ba mai do Pearson ki manakta yamna kupna lai lesu hairaga ko yam shanti oina wakhanji yam khallaga kolom si paraga lai lesu hairaga lehuba nupa si di ti gi ben ba ko aduna masigi kano se study se pala tawraga ngasai gi Christian state ama Christian country ma form tawna gi idea si adu matam de ler khabane ba adu matam de ler matam da 1949 dagi na 1972 bo se ti gi ben na Manipur se mana paye he was the king agad yang tadia practically he was the king ana sigi semakuma matam si da hoji khanari se aina sum haijab do ko the clash is not between the cookies and the Majays and haijaj sineba adugi matam da changakhiba even honorable previous chief minister na 1961 bo haibi number do adu bo it is okay and khanjai ba ai mota ko it is fine adu matung da cookie hindo changaka logum se haibane ko adugi do log matam da hoji ki moi gi ngasai gi dream do leibana ngasai gi parliament da Burma gi Myanmar gi parliament da member oiramba nupa aduna leader oirga aduga su sign tawrine ba ko su sign tawrini si India government na khangdab nate khangaga sign tawrine ba aduna the then government dot that time government na do sign tawrmine ba ko aduna Joe Biden na policy ma tawramba yai adu policy do hauji Trump car ta so the country policy doesn't change ko yam drastically change to wodia ro khadi change to ni aduna US policy in Myanmar still remain ko adu dum laini adu moi di ka haitara funding se da masigi dreams da funding to ise church ama le ko popi ama le ko adu mutung da American budget ta yauri ne ba ko sigi se si funding to re ba ko aduna ngasai gi geopolitics and the anthropology hai sida Indian government su sida play to re ba how to survive the chess sanari ne ba sida ada moina proof sing je yenge ba proof sing je yang kana adu center na zu my geopolitics mi am je khanga ba moi aspiration moi gi tongan nation ama sagat ning ba gi aspirations len khanga ga
Kangabani Smina meeting from Moiga Wari Sana Baze Masi, Adu Center Site, genuine approach not the Hanovi Dori. Yes, other than any Harikadosiko. Aduna anthropology have Shida, do Kangna, Masaki Chess Handeva Diva. Central community site. This is my perception. Chess Hanabam Tamshida, Karamba community, Simona Kamaito, Sinakani, and Sinagim neighbor. Tangisha, 2005 Tagina, 2005 Tagina, 2008 for that. Aduki Matamanda, 2008 Aduki Kanoto, anthropology, character to the Sina Givana, Karma Missinian Yanina, or you put them Sina Riba. But the Sin of Shida Kamaito Gehabu, which Aquina Udaba Amalay Riba. So I told you, Johnston, Sir James Johnston, school link and according to the Gi, Mamangida, permission lomatum, according to Yadi. I like Tamjaro, we want to remain ignorant. Much it might like the evening. Aduga. Johnston have a school say class at Puman and Lincoln was a Chalam died just before he left, around 2-3 years before he left, Macha Krakata Tone, Ado school of the Ledam Deva. I don't Tamjaro and a Tom Deva. Fashion Tamaktabagi, we were very educated or a Tequiseko, Quigi, Mate Saitagidi. I don't say Christianity, the old Ramatung Dangasai, Moi Purkaramadico, Moi English, the Loito in the Kotana, Lila Suhaid in Kotana, Sagi Pearson, kind knocked on the Kotan Tau, he was saying. She told Akogi, Tanga Akogi, Hira Akogi, Somtal de Aquicano say, Akogi, Sir Higgins with due regards, Mubaka, as you might say, the Church of British Natal like Tamilapa Cambune. I don't know, Hatara. Masigi Kanosida, Kangna, Sigumba agenda, lay Habisu, Kangna, Tauri Seka in Habuna. India feels, India is Saitagi, see the car lay Haida to Ineva. How you told when a religion from the Yamna kind of Hoziki, Hozikimatam, the Christians at Pazay, not only KUKI and Naga, but my taste in Christians from Yamlay. Although Manipur, the La Commissionary, Matang, the Haitaga, the Angom Purom Singzina, he was the first Christian Manipur, Adu Manipur, Ningthoukhongjam Manina, Tingdoina, my missionary approach Yamna, Zakiba Haitare was a. Money. I don't know Manipur, the dear Queen in Tone Hava, Shechakano, Ukula on a tie of a team in Autocom, Masagi Kaliba, Pedigree Matim in Autocom, 1897. I might do church, Ahama Church Uruiba, I could Konja Chala Yingo. Adama, I do the Gi Chalaga, Queen Hona, so not a Tagi, Aqui Hindu, Dunia Danica, and a Toad and Kotana, Dumayam Togiba. But what happened is, finally, what happened is, anthropology have a say important way. Other party, anthropology is important. Akwai wakana makanba ai question ma hangba da ka le akwai da su ko kuki singsida besides knowing this khangde habdi nate ko basi akwai gi IS Academy haidana online da lewi dana ko masida subject masida mogi students da tagla abane ba kuki singsigi kuki jogi main aim se karino haibase tagla abane ba haibadi Christian country ma semagi singba idea lai adugi manda move tor pani habase ta abane ba Tawadi adu taisi karano adugi question gi answer sing do khangaga hayeng IS ki exam the highest the toughest exam se thargadu ne bako aduna adu su lot of analysis they have put in adu mayam se tare mainland India su khanga matam da still su se leidana kotana tawri se mase anthropology da yamna important oiba factor among oiba habadi they study the Maitai, they study the KUKI, they study Naga, they study everybody. Cinema in hygiene is anthropology, have a say Yam the Kanto Adunadi. Akois Wakan Makanbata Bako. What is that we are lacking in Huse? Akoy lacking her lay Matareva. Akoy the lack of Akoy central government Palm Kralin Batai. What is that we are lacking in have a Kanbata? I do Kalukan the answer Pota doing never Karino have say. Besides all these things, come I told the Nasi Tokino Aduga Akoiki Kanoti. Maitegi, I'm a hijaki, Maitegi anthropology, I can hijaki. British na India the rule Torpomatum da 1891 the completely captured Tore. 1891 the British na completely captured Tore. Ado itarso angang odi banupama ho British ki magnanimity hijageba. Magnanimity have the Puchen Chauba. I hijageba generosity hijage. Mana moina kamaito gibu angang macha ma chahitara suba ama Ningthoukhongjam. Ado uhela matunda 1931 gi census 1921 की सेंसस मसले सिदा इंडिया दा कोई ना इंडिया ब्रिटिश इंडिया दा तिलको तंदा असम हाइबगी मखादा लेबा कोसे को असम स्टेट की मखादा लेबा अदा असम स्टेट की मखादा लेबा मतंदा ब्रिटिश ना सेंसस सिदा क्वाइडी इरमी से
yam lay proof yam lay dana ko proof yam lay ba masai da naga na han ira masu ai natra adagi kai hai tare Meghalaya da moi Shillong da phami ni moi di he kota do ko Shillong gi Meghalaya Gentia nata Garo nata Khasia ira masu ai adagi Mizo ira masu ai iram de ba kwai han badana the name of tribe ko I very clearly hajage ko census of 1921 and 31 census ani sidana British na idami se tribe sing notice ki kanu sida Assam ki da leiba tribe sing maning da idam ba se da kwai ham se the Maitai is an idame the Maitai is an ko se tribe in idame ko at both the times ani makta ai Maitai du barak ta thelam basu ai tana thelam deba the cookies guy Lusai and cookie kasi maning the therme ba adu the Maitai is a han isle because the British had lot of interaction with the Maitais and they had lot of difficulties to control the Maitais and the various things adu yam lei hi ba ko lei hi na they felt that the Maitais moini urpam tam da masina khwai dagi ka hatara tribalism oiba ka hata ngasai gi anthropology yang pom tam da adu gi gundo adu moina u gi ba ko aduna adu si adu analyze to bio census of 1921 and 31 says that tribalism the quite aham the Maitai is e adu 1941 1349 dai khoi Maitai u gi dare ba ko hamara character me am Indian government su study to ni ko anthropology da adu rector badagi di aina sa aina haisine aina hanjan jan ha yana mayam sing praja gi ni haisi ko mayam khang na bai daw ni balance of power se khoi le rakte ba balance of power le rakte aina hojita su wari me lijar ma do aina example am haijage ESIC employees state insurance corporation hai se mase Indian government na 1948 ta raise to 1948 ta aduga Manipur da lakpa matam da na 2018 di yore 2018 mase medical facilities ko yam chawba facility ni Indian government di ama to ma da di ESIC se to da na hospital ge sa na ko yam le even goti do bom le ba ko adu akhoi Manipur da di 2018 da la I was the first one to register it adu da mako le do adu mako le do Navy gi anga jawan no mi ma ji ji le ni ma na ngon da contact to adu ma he was the head of Navy KUKI machane KUKI machane very good guy very humble guy he came to my office and kan to nexus and the amana pull up to ba khotpa mogi masen adu yam le ni ba ko so ngasai gi sigi power se it's all spread around. Okay. So we have to understand various things. If we don't understand, if we keep on shouting without understanding, I don't think things are going to work. But Suji, moi ada discuss to bandana kamai discuss to no khangge ko India government na ngasai gi aina haijaba geopolitical angle do yam bun khangbani na moi da su wak ngangani aina khanba ko India government thadi thado mai ba this is my strong belief ko they are also very hard task kanoni ko aduna eta thado am dum na te eta phagi pharang te world class ta hoji moi world kan to re ini ba challenge tung na re ini ko matong ta adu heta thado dogi na te moi to yana but then anthropology is an important subject mo oi sigi dealing with the people and character yam nungai je oza matheng wang ha oza Ningthoukhongjam Satyajeet lakchage oza hojiki Oza Shantikumar takbibagum Sreza Satrang Sanaba Center zu khangi bani mogi aspiration degi anthropology degi how then mogi moina kari tali bano everything khangna moi zu center zu Satrang Sanari bani haibagi wafam duni oza degi khangjaning basi oza hojik ngarangi mogi mifams reisda moina main oina pukhalak paji Manipur gi national highway si masi hangdokpa Sigi mangoina na political solution ama hana purakadabani highway wafam lakpasa is the moina national highway hangdokpa rehabilitation of internally displaced people asi kitang sideline tawraga moigi political solution ama political will ama adudo ina hana push tawagi mami takpase swais da ozagi motam hojiki du ai question du lakchar dingai da incident ngasai tamuna li hiba ngasagi Johnston ka pitiguru gi do aduda khoisi moise khoigi ngasagi talk sigi negotiate over Kangu Gumneva. Johnston got Pitiguri incident saying leave the rectang Hapton Jagi Hanjamatina Haptonoka. A quick pity Johnston, a quick school Masaga Hamatamdo. Madura Tangal General say Matum the Menjor. A quick Manipuri officer me and Adu was a major quite chow and Tarev. I don't know Menjor a quick quite of him Menjor never. Menjor have. Adu Johnston the colonel never.
adugu mai mamang da han lak pa kang mayam sidi kernel yaw dev adugu Johnston Manipur kernel wen lak matam sida di technically man hen chaw adugu thangal di sidi quite chaw mi ne matam da kan thangal ga balram ga moi commander in chief se matam da moi na hange na ai no hen chaw hem tam mo ya di kan kan ai di kernel na di menjor ne anu gi kan list piro na man law re thangal na aduga ngasai gi ma gi kan da general ne quite chaw me moi kan da ada man chalaga Ningthoukhongjam Satyajeet chalaga ai gi se order am thuaga menjor do general thangal on tho si yen ha do je adum yai Ningthoukhna prak to ole man Johnston do order do pi Johnston na adugi order do ai no salute tawge adu ai hana hai ki ba school am sage lam piu hai bu piu adu nangna engon da piba ngam ta ri nangna engon den chaw doi ni lam gi school piu na adugi preparation adugi moi keno do adu lei hai bu mai example de kan hapchen germany ba adinga sai piti guri gi hai bu kan da Pretty Grusina mana Manipur lang matam da mogi somna se ming thambi kriba phayeng dagi adagi moirang khom dagi meti ke bijawi amoina ngasagi British na akoi se lang matam na suppose Alexander the Great na mana lam chapad historian mem pui geography gi pui scientist pui pubudan British na moina British changak tinga se Manipur technically British political jele ga changak tinga da moina prepare to ba mete loans Pretty Grusina aromas na mete loan gi grammar silsa da mete mem na kamang chali mete culture masih hana tamaga mana mete lonje phajana hair matuna Manipur la ine ba that means moje phajana prepare tawi phajana to la eba adu ko se acceptance su leitab lagi ukhul la chalaga to ki bani habadum hapeta ai hojiki da hapchan jarmaga hoi somna ham kan ja khoin lak to se hojik ngangi wari sanaba kan se after 2 years yang kuina sanadar matung masih kadi ki sanadrino hai matam da hojiki akhoi ki agreement am itadi suppose akhoi lengsel liba akhoi hum sina yanawum leitadi se da suppose aina tokitadi ani sina lehriba ani sina yariba yadriba nalen boy la have issue la kan se masida hari se hojiki hariba agreement se tripartite agreement ne government of Manipur ne government of India ne adu hariba organization me am sine adu hojik la ibo organization moi me se matam Trump la ibo moi se Trump la kan ja mayam ngang na se organization am lakta di yam chong lak tong ne organization am se gari macham da chanba ya bo organization live question tawe haibidi organization gi mi ahum le reba keda adu organization ne sign to ne ba adu sign to the bike am do acho organization am agreement am sign to badu tamu bike am da la adi adu gi kari no do question tawe matam da 2008 matam da so khoi gi matam da journalist am jo hange ba bike ta lak po organization bike ta lak pai di kedo ni ko mi yam da bi ko ahum phak lak pai do mi ahum phak lak po organization du ga kamani agreement tawe no ahum du sumagi khoi background yeng ta di Manipur macha sum oidaba asum dagi lakpo oiba aduna masi kamani agreement sign tawrino oina matamda question tawi habisi mai thamjage masi madak sira kamani tawgeda moi lakpo matamda lising ahum pi musi every person 2000 cadres musi aduga moi gi game sing se moina yam strategic game je moina khalle hojik ta khang pade moina khanba game se moina khanba se akhoi gi Imphal beri akhoi suppose moi la kanda chande da legi adu legi haidi moina different area se lam je khalle strategic oina khanba strategic oina khoina khangak pa moina khanba game se bank kun mari muk se suppose Manipur Valley se shan round we se round je question level moina designated camp se hojik round je question level to ka moina pulap control to masak te ureba aduna control to raga moina anything kan sung je moina highway su control to re Manipur Valley su control to re aduga Manipur gi circle se Manipur gi akoi be once control to di Manipur ma control to aduna message mo gi area domination gi mo gi mental preparedness aduna wari sana ba se asongi mi ahum dang laktar su madugi acuteness madugi awareness hai ba awareness aro kari demand to gade habi ajam la dundi apoi se ilai lai ba mi di natre hai jo khin understand to weba aduga mathang dong lakan se nga sakhala ka da lising hom se yamandre mo hare lising tok tong hengal leba adu tha khuding lising taruk se mi la mi lising ani ga chani da pira di government of India na pisa piri paisa ji kam yamage du bi khol piyo akoina 2.51 billion adune akoina si akoi taxpayer money akoi ji yaw ni ko government of India na pi ba si government of India ni akoina pisa ji pira ga mo je tha ibane ba hojik lai sina hojik umbrella se da tripartite agreement se da Manipur government withdraw tawre haibidi akoina si tawri ba si mo yaning de adu region me ampire especially after the crisis ko aduga mokhing se da yam luba close ani hum yaw aham ba da kai na kan da peace Manipur da peace product na ba akoi agreement sign to bani na moina am hape Manipur the peace agreement sign to but hey yaning da tadi masi nalen boy thaba ma ani subada yang kanam hari se Manipur gi territorial integrity matang da wanga musuya ya roena haide moi Burma de su lae saida lae moi lae no hai ke pirage akhuna no ga agreement sign to se peace lambi da highway haide suppose
masi angang se khara ngon da pharak tarak te te aina sum hape chak tha thambai type to madugi durana khalabane ba khoina adubu oiramdre yam politically yamna aware lai ba kari demand to ni khamba aduga yamna manung da uraga tawba ama oirami habise thamge ba masi kamaina utke ha kan da sagi 19 organization che joshi khoi gi organization to kan peace ha kan da masing je handar ka da number of cadres mu je handar tre ba dum hengal e ba kun manga de hengal e mathang da di adegi marak sida kamaina da ge da mu tu umbrella ore sa makha lak pane ba amana somgi yu na huwa ma ke na huwa ma mathang gi wai san masing je da mu je akoi da confusion create tawe ke na kan da ngasi na somda phamba mi se ai somgi organization yawi ma haiba somda phamba mi se somda yaw ba aduna yam confusion wai sa yan gyan ta dre ba ai di ki na huwa organization se yaw ma mi se no ala yu gi represent nga ko adu an to da mo se aduga plus organization masing jo sum hengalak pa ke da masing jo sum hengalak pa aduga message yam lurina 2008 ta mun le reme no mai do masi jahi ka sure calling karoi dra yagadra sineba moi numai lebe yade numai do under lock and key lege dabni akoina som pai ba moina som pai ba aro plus moi designated camp da akoina pija pithaga thamini haibneba adubu hojik yengesina makoina 2008 ta leigiba numai do ngasi phauba matam do 2008 ta thok triba numai do ngasi param tardi something is wrong haibneba aro tardi manipur government haina 2008 ta gina ngasi phauda moi do hana de leram da numai mam lerame sniper lerame plus moina 2008 ta yaw khibe je matam na chai kunthra suba chi 2008 ta gina ngasi deidi chai yang khei humpulo surani moi kedar je adubu moi kedar wai sana ba tholok je na aro new recruits ne adubu agreement ki matung inde new recruits ya de aina mi ma wai sana ga agreement organization ga wai sana ri se new recruit to haiba te moi organization lo sel lage peace proc se haiba ne ba adu moi di recruit to re ba masigi recruit to ba se go wai sana ri mi duna last 10-20 wai sana ba chahi tanga wai sana ba kari khangoi do no bai di aina mi sane mi je sum na sum chahi guding na sum oraktro na sak sum ho lak tar di aduna government of india gi ngasagi aina pijari se british ki di moina la matam da petigroi mi khatani Johnson ju mathandre man lai do adubu ma ngasagi entire akoi manipur politics understand taroga wai sana ba lautaina hojik moi gi lai si ju mi ama anhung khatani ab lai se adubu whole manipur politics se khange mo ado kamaina tau ni aduga mogi politics yam haibam na government of manipur kamai ya hanga de ge simon kamai khange da akhoi gi northeast da leribo organization map se right to self determination ngak tane ba freedom adu da akhoi different words haira su citizen ni haibadi ya di adu organization mayam na tobani na mosi tawdi yaro haibadi na moina under the constitution autonomy dang piu haibani hana aina pamjari se yuma ma de tek ta kaidan leibaduni autonomy ni haita di sidi kaisi kairu ma thambada kaisi kairu haiba adugi kainom su sanei ba yam haising na autonomy hana me aduga makhoina hojiki june gi me gi rang horom daise masi je agreement ama soi tawdori se habet moi marta hainei ba mayam na hainei ba haidi mayam su manipur su wa law khibani akhoi ge union te pirani adu pirani kaina masi gi pirap kansela moi manung da euphoria ya bharau ba kairu mal lei ba plus over confident oi ba moi da am su lei khare ba sigi me gi tai matang se da matam se da moina madu henjan da moina irang sagatana soina pirani adubu mokoina khangadab se government of india na moina wai sana ba se sumpi piroi haiba se masi karigin ha matam da mokoi di icham cham na wai sana ba ni even nsn im gi yengbiu kyam chaw organization no international body ni adigi unpo da represent tawri ni international backing de ni aduna demand to to phauda manipur gi kain da sokhi dar bane ba aduna tana moi amma ni na taraga sumana tarapla da kasu soi haiba se mokoina madu moina thajir do ba plus madu gi election mamang da su moi da khatang nuai ba kara phau khiba campaigning ki ma haina mayam do madu man lai khiba do da mosi inot nama piraga kariuma moi da tempo ma masi phangdau mali haibasina moi da kariuma over confident oiba man lai base da manipur da irang thok pase madu factor mo oiram gadra ai hojik pane ba si cherak sida wai sanadramina songi hojik wai sanabda lakchar ge wai sanab sida mokoi na hari si yana bada koi tripartite agreement ni manipur yaudre awi tadi moi na hari si masi gi kaino se sangduk pase government hai se manipur government amasung government of india se government of india ngakne ba government gi agency ndi yauribni na adum ya halo aduga sangdok si neba aduga technically ground de yengta su masi sangdok ga chap ani ba kai do sangdok da tardi mo jina han phara ne hasbo phadris na tak kadi government of india na tokra su government of manipur gi police na su phade government of india gi army na su phade asana na su phade dum leminari plus 6000 je hosbo dum piri na haidi that means agreement se dum chali in bok adum lady technically lady hana hadna thamjage ba mathang da khoina hu yeng kana moi na hojik yam kana government of india na push tawre ni na handak se da moi na ngasai hojik realize tawre ba
ngasagi game kun 20 plus le ramba masing handaru haire hoji ngana na wai sana basida wari sana basida masing handaba ka moi na ngasagi strategic oiba lam yam se masi to aga suppose kadai doroma intere area amda police station gi maya da gumba adi disturb tawdana ba highway me da kem ta moi chama le da highway da moi ro disturb tawne ba adagi akoi sagi phaying gi sadam le ro amada le mahum gi mak ta dum kam chuki water supply moi dum control tawne ba mafam je hoji government of india na moi na demand to mi ba designated kem jo hongdo ga akoi na ha ba se chatlo je moi na hai adubu newspaper report amada moi gi kanguna ko tawba da di madu gi kaino da khoi wari sanarte na moi no hai ba adi government of india ki source ti phomba khabar khadana madugi do push tawni hai MHA gi site gi hongdo on da haiba hongdo ni haiba moina mu haigana madugi wari do chu akoi hauji haudok tri adu mathangi hapta gomna yam thuna madu moina haudok pe haina post pro rebuild tawdri ba wari adu moina moi reposition tawai matang sida moina hoji sadar hills pallaga is the maite gi kem khara leire adu moi do hongdok tri phawbodi moi ju reposition tawba se si keno tawroi habegi wafam zu khara leiba male oza adu hojiki moi ki wai sanarbu kuki kangu che moina the print ta yawbada di madugi matang da phajana wai sandri na hai adu newspaper mu report amda mande plus sugumba da di suppose nahan gi akhoi manipur gi pha gi du kana final khangde na adi amale sengdro kana khangba dwaina government india gi wai sanaro kana si sanare na adu official website amda thadro ku select tabadina statement jo tholok na koi je khabar me amda tholok me adu mari daga akoina ejum tawjabane ba ai gi phangpa source na akoi kano kangpokpi gi correspondent de gi ne habo ko ado mana habisi hojik kano sadar hills kangpokpi district ki area manung da maite gi temporary camp khara leire leibase masi lokthokthri phawbodi moi gi security concern leibani na hojik su group ki moi gi camp reposition tawbode si reconsider tawkini haibagi maina wafam do lakpa male hojiki buda manipur ki insurgent group ki kem dei ba habase manipur da manipur insurgent group hojik sign tawri si yam dev hojik nga kui dinga da ma tawki do ma hana tawki ba khara duga adubu moi gi designated moi gi ma'am se atiga moi gi di moi ga man da na moi si di paisa pir stipend pira thamani na manipur gi di adum ba leite ba haidi designated ke maybe it's like moi na just claim to work with so related with kampupi da hoji phauda government of india na government of manipur na sanction to ba manipur insurgent group ki di suppose naga gi su stipend pi de ba haidi suppose moi manung da ka agreement er ba di ai adubu thagi paisa pi da ko na si designated ke ni assign tar ga thamba se ko haji anou ba khoi gi yugi ke leiba adu natana ate di leite na adu pori pauta de ba du moi na sum hapcha hainam bo be adu leiba di khoi pauta de na da thamje